Pamirsa Kramo Istri medui peran sani membuat ring widang pariwisata. Kanan inucap kesinahang saking akehnya nih Kramo Istri sani mekarya ring widang inucap. Sekadi asa punika kewedar oleh Wakil Menteri Pariwisata Wamenpar Niluh Puspa ring Singaraja Buleleng. Dane mausang krama istri sani makarya ring widang pariwisata kantor seket 4%. Ageng nyane wilangan inucap nyenayang yening krama istri madue peran sani mabuat sajroning limbakang pariwisata Indonesia sani taler presiden nyokong kahanan ekonomi ngeripte kahanan sani becik ring widang sosial mewah budaya ring wewidangan destinasi wisata. Kanan inucap anut ring semangat kesetaraan gender sani menado sinalih tunggil tetujon pewangunan sani ngelantur utawi Sustainable Development Goals SDGs. Manut data UN Tourism Global and Report on Women in Tourism Warsa kalitali siongolas, wilangan krama istri sani makarya ring widang pariwisata langkungan ring 50%, saihang ring krama lanang. Niluh Puspa mausang yening krama istri mewah budaya wantah kekalih parindikan sani mabuat sajoning ngewangun widang pariwisata sani becik. Antuk punika wenten tetiga parindikan sani presida kemargiang inggih punika nyokong krama istri sajroning limbakang widang pariwisata mastikayang kesetaraan sajroning ngambil pamutus miwah ngawi gunayang teknologi sajroning ngambil pamutus. Nyoman Yuda Bali Pos Nguningayang.